ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 9ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯠ 3ꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 6 ꯇ꯭ꯔꯝꯄꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ꯫ ꯁꯔꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃ ꯂꯥꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ, ꯇꯔꯀꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ, ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ, ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔ ꯇꯨꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯑꯥꯃꯦꯟ꯫ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ꯫ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯃꯣꯟꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤ꯫ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 9ꯒꯤ 15ꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ 21ꯐꯥꯎ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ 15 ꯑꯗꯨꯒ the 4 angels were loosed, ꯁꯔꯒꯗꯨꯠ 4 ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯃꯤ, which were prepared for an hour, ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ, a day ꯅꯣꯡꯃ, a month ꯊꯥ ꯑꯃ, a year ꯆꯍꯤ ꯑꯃ, to slay the third part of man, ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ, ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ ꯑꯗꯨ, ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃ, ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯣ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ a day, a month, a year, ꯑꯗꯨꯒ an hour ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯇꯤꯛ ꯇꯥꯏꯝꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯕꯨ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯠ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ, ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ꯫ And the number of the army of horsemen were 200,000 ꯍꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ 200,000 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ꯫ 200,000 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ꯫ And I heard the number of them, ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯥꯏ꯫ Verse 17, and thus ꯑꯁꯨꯝꯅ I saw the horses in the vision, ꯃꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡ ꯎꯔꯝꯃꯤ, and them that sat on them, ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ, having breastplate of fire, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯥꯕꯥꯛꯇ ꯃꯩꯒꯤ ꯀꯕꯥꯛꯊꯥꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, of ꯖꯦꯁꯤꯟꯒꯤ, and brimstoneꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ and the heads of the horses were as the heads of lion, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯀꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ Out of their mouth issue fire and smoke and brimstone, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ brimstone ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯟꯙꯨꯞ, ꯃꯩꯈꯨ, ꯃꯩ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ For their power is in their mouth, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, and in their tails, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯩꯁꯤꯡꯗ. For their tails were like unto serpent, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯤꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, and heads, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯀꯣꯛ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ, ꯃꯃꯩꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ. With them they do hurt, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯚꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 19ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ 9 ꯄꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ? ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯇꯨꯈ꯭ꯔꯦ, ꯏꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ 9ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯆꯞꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯒꯣꯜ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯁꯤꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ, ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯉꯝꯗꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯁꯤꯟ, ꯐꯥꯏꯌꯔ, ꯖꯦꯁꯤꯟ, ꯑꯗꯨꯒ brimstone ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣ, ꯔꯦꯗ, ꯕ꯭ꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯩ? ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯩꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ꯫ 8ꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯀꯣꯛ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ꯫
ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯃꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯤ an hour a day aduga a month a year haibse masigi matamse aikoina piri masi numit kyanino haibdo aikoina amu yengse koina yengkhare aikoina fifth trumpeta arab singna aikoina makoigi lamba makoigi mayoknaba ngamba lamba do laikidre aduga hairiba arab sing ase masigi point nipan sing asiga chapchana thungba haibdo oide masi kanada thungi haiba matamda turkey koina turk haibasida haina koina turkey empire haise trucksing asida thungki habse trucksing ase kraide hore habse koina mu yengse makoise tasengbagidi central asia gi mayai thangba sarukte gi lapuni makoise japhet adi nawagi machaching hem sem japhet madugi family magok hairiba sagai atudagi makoise lapuni makoigi masa manga lai madudi kipchak adi uigurs kangklis kalasis aduga kaluk hairibasini aduga makoigi moroina makoigi loan ahum ngangi aduga makoigi alphabet taruk lei haina makoije asumna masi lere masigi maramdani adu mamai thangda makoije trucksing asina makoina akoina hujik lairiba iran lairibase masi phawo makoina yaurami aduga samjanjage 960 AD sing asina turk haibasina persia da hujik lairiba iraq asigi mafam asida makoigi empire je makoi chapchana makoi lingkhalami madudagi makoigi sakti aseng tholami madubo aikoina makoigi aikoina india da hairagana aikoina history da akoijo angang wari matamda tv yam yengba matamda mongol empire ko adu aikoina masigi maramda yamna tarami aikoina ju khangi shahjahan tasman sabje mogol gi ningthauren ta aikoina shahjahan gi matamda mahaki nupi mamta gi ningsing pura oina masi sabani haibse aikoina kawkhunjim masina india faw loksalami aduga china asina singba mafam ayam sem koina ayam mafam sing ase koina khudum chawdun joy tawduna pali habsini adubu mongol se tamaril gi maki matam loiraba matungda maki matamda mongol gi sakti ase mangkhirami aduna makoije akoina hujik lairiba makoina turkistan hairiba sidagi makoije tanthokirami makoije mangkhirami adubu mamai thangdani makoije tanthorami adubu asia minor dagi akoina makoigi luchingba ottoman haiba 1259 dagi na 1326 masigi matamda laiba nupa amana maje seljuk turki kambuni iconium hairib sidagini aduna mahana asia minor da maje sakti pairami mahana joy torami adudagidi mahana mahaki empire asibo aikoina hujik history da ottoman empire ga hinaribse masini mahaki matamje sini aduna mahaki ottoman mahaki makhada ottoman empire lingkhalai adu mahaki apamba je kaino constantinople haidi rome gi capital oiriba masi loksanba habse masi mahaki attempt neba makoi attempt yam torami attempt je kon nipalakko makoina tawrambani hamni adubu aroibda makoigi kansana ponde loksala kana makoigi adugi matungdagi di makoigi marai chai thakba habse masi oire masini history na chu masigi maramda yamna hai trucksing asina asia minor da ko akoina western empire roman empire tuhanba matamda gods vandals makoina achauba thodang langbugumna adu eastern roman empire tuhanba matamda chakna achauba thorang lawai history gi point nam lai sinausa aina loina pararoi pabi matam laite nakoina description da yengi historically masi fulfill oi habse nakoina adum sida yengbiro aduga aikoina mu yengse hariba ngasai descriptive prophetic ki description nipan do makoina thumki habji yengche amada horseman sagol lami haragaju makoigi bible na haibigi matung ina ngasai gi aikoina verse pa kiba verse 16 do adugina makoigi sagol lami je lising 200,000 haimni bible gi matung nate masigi masing tibje khudamoina koina english ta di la ani khatang haibne te bible gi masing khuthi ama lai makoidi thousands kan haiba yam lai horen bible legin ai horen hajarke aduga skeptic isho thajadaba gibon je masim masamun hai ko sida sumnai magi history da magi lyric asida the history of the decline and fall of Roman Empire gi volume 6 ki 252 sumnai the myriads of Turkish hordes overspread a frontier of
600 miles from Taurus to Esrom, and the blood of 1,30,000 Christians was a grateful sacrifice to Arabian prophet hai, to the Muslim religion. Man haibji kaino frontier di mokhogi pareng naina mokhogi sagon thobaje 6 mile gi frontage da thoriba mokhogi lami masing di asukki matik yam khraba mokhogi masing thingam draba lami sing Turkey gi lami sing asine thauhe pareng sana 600 mile gi ko masigi frontier da aduga Christian ji la amal sing kuntra je mokhoina hale Canada prophet Muslim gi religion ko prophet Muhammad ta masi ikai khumna go utpo oina sumna hai aduna asukki matik yame khoine yengsi aduga masigi mathang da yam piri ko atai ju yam daire masigi mokhogi lami sing asigi maramda adubu aina masigi maramda hanjan handana paragadi loiba nairo isinaw sang asigi samon pungai amaru khatane ni lawgudabse matam laite aduni masi ore aduga mokoigi bible gi matikna masing thibje masida haibje khona lani kha haigini haibigi wan nate sida khona Genesis 24 gi 60 dai may you become the mother of thousands of 10,000 haisi lising di nang mama waigini kana khona hai aduga Daniel 7 gi 10 da 1,000 minister unto him 10,000 times 10,000 stood before him abni masi akhona bible gi akhona hebrew gi oiba greek gi oiba dachu masing thingam dablai masina tapudi masing thingam daraba lami sing do lai habni aduna turkish ki lami sing ase asuki mati masing thingam de masi kanano haiba matamda akhona history dagi nokoina adum yengba yai masida historical yam laire mokoina pibje ko ai pararoge mathangda mokogi color je of fiery red haire aduga yasin haibisina blue ni aduga sulfur brimstone haibisina sulfur ni aduga yellow sulfur yellow hairiba machu sing red blue sulfur yellow red blue yellow haibisi mokoine aduna koine yengba no google da sanga thiu mokogi turkish ki army sina kadi machu silami haiba matamda red yellow red blue yellow gi pijon sing ase mokoine seli hai aduga masida writer amana su english ki scholar amana su masigi description piri madu aina pajar roige matam leite aduga mathangda makogi sagon gi makok sing ase nongsagum na oi hai the heads of the horses were like the heads of lions masigi athadi sengbagidi sagon jing makok to nongsagi mokolai sagon da thawri ba mi sing aduni sida harise turkey gi lami sing ado makoigi makok to makodi nongsagum yam thona phaba nongsana sa tamba matamda sukmatik thona phagumna turkey army sing tana landaba matam sukki matik thona phai aduna maram oidona turkey ki makoigi ningthausing ase makoi asibu kaidoba akoina sida history of the decline and fall of Roman Empire the award ki ron hai the Turks compare the grand Sagnir makoigi ningthaudo to the lion and other kings of other nation to the little dogs hai makoina Turkey singa chana makoigi ningthausing ase nongsa ga sangdane aduga atopa leba ki ningthausing asina hui ga sangdamne haina asmaina aduga makoina hapegi mongse amu yengsiko and the horse mouth which issue destruction makoigi sagon gi masindagi makoigi mang thakpegi tholai hamni sagon thoba sagon haibin masin haibdi sagon na mi hatpana te sinawsung description ni adu sagon thoriba mising adugi makoigi sagon gi masindagi haibdi sagon thoriba mising adudagi masigi hatpegi thabakche chathai haibni maksina mai aduga makoina mai tholai maikhu tholai brimstone aikoina brimstone de sulfur masi aikoina sodom gomora gomba tabam matam mai gi lon sulfur matum pokhaibdo adudagi tholai habni masima history na hairibse masima chap sana ichnawsung makhoi thoe masima chap tan thoe ayoren yengsi aikoina kari makoina lan tobo matam da turkey na makoina kari sinabra habse aikoina yengsi ko masida aduga scholar amna in the 16th and 17th century support and encouragement for Protestant and Calvinist ko aduma trucksing asina Eastern Roman Empire da makoina landaba asina maram oduna Protestant gi reformation je masi sandokpada yamna mateng pangame masi ko makoina madudagi tare tapum matandana makoi adudagi makoina Europe tagi atopa mafam singta chienba haibase masi phangeba aduga Asia Minor da makoina Asia Minor da Turkina landarabnina makoina Europe ta chienba Europe ta ko aduna isorgi apo Protestant gi reformation sing ge smai sandwe sida sumna hai there who have been no Protestantism
had there been no trucking Silem, the reported some lemai, Syria Gumba, Pers, assume Pamjina Landaba, the people of Christian Singado, Mokoshele cried the Europe to Sela, Europe to Chelakan, Mokana Bible, Gasum Sindo, Irokim upon the Sando Paneva. Do they protest some have say, Lakoni Hamni. I go Mokoina, Mang Tahan Begi, Ikoina, Kulashing a secretary, have the enemy and sequation housing, Ikonis the professional. High Madu fire, smoke, brimstone came out of the horse mouth. Mokoigi Masindagi, Sagongi Masindagi, had been missing Sagon Toriba mission Adudagi, Mokoina Mai, Maiku, Aduga brimstone set Hole High. Masi as my told them Mang Tan Big Tabak Sine. Aduna Masidi, Masina Takli Bidikarino Kanda, Masima Babana have the symbol in Masimaktoe, Madudi Turkey la missing as in a gunpowder. Quena Maikuka, Quena Kangtup Haineribs, Quen Bomla Tab, the Sineribak, a sugar gun powder, sing a say, no make half the number the hour bissing, Mokoina Shinerami, Aduka Canon, had a bomb camera bissing, Masimokoina, Madugi Mata Maduda, Potopani, have some Mokoina, Shineramico, Masini, Adugo Masis, Aquina, Adun 1350 ko AD, Petrarch Habisina was able to make the observation that guns has become aduna matam the man high Petrarch habdi gun habsi no may have say mayam singa manunga koina land the sinaba kulai do orami masi taksingna han boy ni sinamni masi Bible high aduna maram odina mokoina land chapa matanda mokoina mokoigi sagon matak tegi mokoina no may kapa asina singba mokoi pistol masasing aduga thaini mande koina no may subi gumba dumbai mong the mokoina no may kapa singi ui aduna Bible na haibigi matuna mokoina sagon gi machindagi no may tholai may khu tholai have se masini kapa bandamda may khu tholai asina singba brimstone asina singba sing chap sana mako masima Bible na have du yamna thokramani masi exact fulfill ore have sini akoina aduna masimak thokramani na masi karigidama akoina writer sing aside history oran sing yamna iri ko masi maramda ado aina matam laitabadagi aina haiba ngamdamni aduga harmful test with mokogi mamai je makok pali have ni masina takpudi akoina mamangda zo ai kare aduna makoigi mamai da makok pali habi atadi akoina mamanda mamai habje kaino trucksing na mamai haidi makoigi namthak tawdo adugi mapanani namthaksing asina makoigi makokumna tawduna sumaina tawribani habse akoina kawbumse aduga matangda akoina singjalase Constantinople ase Rome gi Eastern Roman Empire ki capital ase tubaje masigi maramda akoina amu yengseba masi April 6 1453 da Mahomet tu nako mahana masi lakshan gimni magi lami lak koina lak anigal lising yang khaini pan ko lak anigal lising yang khaini pan se masi laaga masi attack to bo hobne aduna hairiba shahar je makoina makoi shahar je kaidoge matamda city was over 20 km in circumference makoi ge akoi bese kilometer kun na koshil he aduga makoi gi masinga paje mi lami lising tare ni pana makoi ngai he aduga hairiba shahar ji akoina triangular shape ta lay triangular shape lay aduga triangular shape asini aduga side triangular shape si ki side ani amadi samudra da ko Black Sea ga Bosphorus Sea habje masde lay aduga side ama khaktani mokoina nga ije mokoina base horeba side se nga pani ado haidiba base su mina landa ba sangba ngamdeng double wall ko wall je morol ani shala thame aduga wall je ki akoibda mu fit chamalu na ko mile tarukche mile taru adi kilometer 33 mile amna kilometer amma makhai gi sang mana bani ko aduna mile tarukche mokoina loina drain tawrga lay maramdi sangba ngamdani ngai gi dama mokoina kamaina landa bage haiba matanda mokoina hujai asagi Mohammed tuisina mokoina canon ko bomb top sing ase mokoina kapsle ham mokoi wall sing ado kapsle aduga mase thugare kanda sumai tawdana masigi Constantinople je mokoina lokshan bangambani adu bomb top leramdradi mokoina masi lokshan bangambagi upai lete mokoina akoina thang te na sangaga akoina drain do asagi makoigi drain ficham lubdo adu da iroiraga mokoi kamaina sangaga lokshan bangangani aduna bomb tom kapagum matungda mokoina masi lokshan bani haibse masini asumai tawdana mokoigi Constantinople se aroibada akoina Turkey ko akoina sumaina Ottoman gi mokoigi empire gi makhada mokoije sumai tawdana mokoije sumaina lokshan gi habse masini aroiba part akoina salase magi time ferona piring sai akoina haikre madudi pung ama nongma thama sahi ama habse masini
ꯑꯗꯣ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1434 इजिकल 4:6 की मतुंग इना अई अमो हंजलरोय को इसिनाउसिंग अमो हंजलरोय के मरमदि हाना हाइखिब्र प्रिंसिपल हंजलरोय अदुना नोंमा हाइबसे अखोना पाथोकप मतमदा निमित 35 गे माने एन आवर हाइबसे प्रोफेसिदा 15 डेज का माने नोंमा हाइबसे सही अमा माने था अमा हाइबदे निमित 30 नि बाइबल की मतुंगना था अमा हाइबसे निमित 30 नि साइ अदुगा सही अमा हाइबसे निमित 360 न साइ पुलप तिंजलगदी 391 year aduga 15 days se masini haidiba matam se masi mokoina saigi Ottoman Empire na prithvi ase ot naingai gi damang apostle Christian singche Roman Catholic Church sing mokoi gi mak to ot naingai gi bu haningai gi matam do masi pibni masi hatpa gi matam se karai be matam da hoi haiba matam akoina mamang da masi gi matam ama laikre madudi mokoi gi 5 months ki matam ama laikre akoina tha manga haidi था मंगा सही चाम यांखई ओटपगी मतमदो लैखरे अइना ममांगदा हाइखरे हंजलरोगे मदु जुलाई 27 12 29 दको मदुगी पेरो दो लोय हाइबसे लैरे अदुदि मसिदा तिंजनमा मतमदा 391 गा 15 डेज तिंजनमा मतमदा मसि क्यादा ताई 11 अगस्त 1840 मसिदा चाप सान ताई मसि हाइबने अदो हारिबा सिमसिम जोशा लिस हाइबा विलियम मिलर गी महाकी मखोगी ग्रुप ता यावबा यामना ममिंग चटपा यामना लाइरिक लाइसु हाइरबा स्कॉलर ओइबा अदुगुम नुपा अमना मसी बाइबल की कैलकुलेशन जे फजना होल कांदा मसी माजे 1833 देना 44 गी मतम सिदा विलियम मिलर गी द कना वपाव संदरोकनी अदुना महांगना 1840 अगस्त 11 1840 जे मसी गी ममांगदा मतम खरा वाली ममांगदा ऑटोमन एम्पायर से 11 अगस्त मतम दु माई मतम दु ऑटोमन एम्पायर जे मा शक्ति पाइरिबनी शक्ति पाई पाई लेरिबनी पृथ्वी शक्ति पाई लेरिबनी अदुना मान हाइकी 11 अगस्त 1840 द ऑटोमन एम्पायर जे टूरनी पृथ्वी दगी टूरगनी हाय अदो मिसिना इसो थाजदबा मिसिन एथेसिंगसिना मसिगी वाजे हाय हान हाइदोको मतम द मिसिंगिना ngalamme kaigumba mana haibse soiba taradi bible se lali haina misina launargadaba adogumba mana haibse mak chumba taragadi bible de summi haina khaningai gi dam oirameba okto thauba khangde mi khangde matam dugi gari thauba te ama lalo liti thauba singa masibu kyam sumbono haina mokhoni yengami ko adumak mana hariba se machimang numichimak da aduna august ki 11 1840 je masimak tada Ottoman Empire je मसी मागी सुप्रीमेसी जे टूरे हाइना मसी अखोइना लाउथोअमे मसी लंदन क्रॉनिकल को कंस्टेंटिनोपल अगस्त 12 1840 को मसी गी लंदन क्रॉनिकल असिदा ऑटोमन एम्पायर टूरे हाइना खबर दा तग हापे अदुदगी मागी ममानबसिंग अमबसिंग हारंबसिंगना होजिति मामा हाइगे पमुक्तमु बाइबल हाइरबो प्रोफेसी जे सुमे अदुदि मखोइना नहांदगी अखोइदा ताइबा प्रभु जी सुलानी हाइरिबा 1844 की अक्टोबर 22 प्रभु जीशु ख्रिस्ट लानी का हारिबसे याम चमे हाने मिसिंगे इसोर थाचरमदब मी अटेस फावबको मखोइना बाइबल दको बाइबल बिलीवर ओइना क्रिश्चियनिटी द कन्व तौरगा मखोइ इसोर यो पाव संदोकपदा सरुया अदुन मरमदन विलियम मिलर संदोकपदा यामना इनाबजे मरमदि प्रोफेसिंगे मसिनी अदुबु मखोइना सोइबिदा 1844 अक्टोबर 24 दा प्रभु जीशु ख्रिस्टना लाकनी हाबसे मसिदि इदे मखोइना सेंचुरी जो Daniel 8:14 gi magi unto 2300 days then the sanctuary shall be cleansed habdo mokoina sanctuary je prithvi ni aduna masi sengdok paibdi prabhu jesu krishna ani suba la kana sengdokani haina mokoina adumaina lana mokoina bible dagi yenghaudaba adubu sanctuary ma sargada lai masi sengdokpagi thabakse 1844 gi 22 dagi koina sengdokpagi hojik thabak sakthari habse masi mokoina khangdaba hebrew lairikse mokoina phajana nainhodaba sanctuary habse karinu khanghaudaba dagi mokoina mistake ni adubu mokoina hairam basinje loina sumi asmai tawdana mokoi asaigi Ottoman Empire do loikhre aduna matau karamna when did the Mohammedan independence in Constantinople and that masi kamai loiki ke habi matamda 1938 ki di mokoi je sultan ga Muhammad Ali ga pasha of Egypt ni ko Muhammad Ali je mokoi ani se lan adam mokoi lan tawna duna lerame sultan haijina koina Ottoman gi mai makha mokoi ni je lan tawduna lerame aduna asmaina 1939 da mokoi gi sultan gi army je ani thona khaidokre aduga Muhammad Ali na ko sultan gi mokoi gi fleet jahaz haidare
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯖꯍꯥꯖ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯤꯠꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯨ ꯁꯨꯜꯇꯥꯟꯗ ꯍꯜꯂꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯅ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1840ꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯏꯪꯂꯦꯟꯅ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯂꯝꯃꯦꯕ ꯊꯠꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯝꯃꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ aduna they did not interpose ko makoina interpose tawramdragadi Muhammad asina aduna sultan gi throne je ko masida mana adum phairam gadabneba adubu mahak paigide adumai tawdana mahak se interpose tawbadagi mang mai thire surrender aduna 11 August 1844 da mate surrender tawrameba adudagi ngasai gi Ottoman Empire se loikhre masima bible na hairambado adu exact thungkhre habsini ekoi aroibda parasi 9 gi 2021 and the rest of men which were not killed by this plague at 6 plague pig plana hat khraba sina hat khraba matung da lemauruba missing asina haiko ye repented not of the works of their hands makoina toruba makogi thabuki makogi fattaba thabuk singne puning hongde that they should not worship devil satan khurumoidabani idols of gold sana lupa adu brass stone adu un semba lai muti je khurumoidabani habdo makoina puning hongde haiko masipuna mak ekoina Roman church sing ase mokoi lai muti lapa ngaktani sinawsing mokoi je adubu mokoi da dandi mi am pikre Ottomana mokoi bu mangan tani yani apostle Christian ni halai adubu mokoi pun hongba leite hai which neither can see nor hear nor walk adu lai muti sing de ubusung amde tabusung amde chapusung amde neither repented they of their murders nor of their sorcery mokoi gi sorcery namthak toba namthak toba mi hat paching nor of their fornication oktabagi thabaksing toba nor of their thefts mokoi hural dalagi thabaksing ase mokoi na puning hongte hamni asmai tone ikai kana roman gi ecclesiastical power je mokoi na hairiba singse asigum awaba myam nangba tarasu mokoi na kaidoge hai matanda mokoi na puning shuang hongde sinawsung aduga 7 trumpet habisigi maramdadi ekona revelation 11 gi 15 da basi 7 trumpet adu laigini masina ekona mathang revelation 11 gi 15 yaro matanda ekoi nenerasi tabiriba myamda isona bopi boisnu masigi aina sinawsing aina ngangdusu soibi yaromba yai maramdi yamna thuna matamje 30 minute ta loigi hana aduga yamna historical oiba code myam amsu aina haiba ngamdre paba ngamdre maramdi matamje ma hoi gini haiduna aduna revelation 9 habisdi masina muslim gi dharma prophet mohate gi horokpa madudagi makha sata boina arab sing asina tawba adudagi matungda truck sing asina prithibi je ekona asia minor asina singba europe ki Eastern Roman Empire je masibu tuhamba matamda marai chaithamba matana Bible na Rome je mase tara thona khaidokani habdo madugumba adugi tuhanba matamda mokhaina chawba thoranglai mokhoina Asia Minor da lan thakpa matamda Syria gumba Antioch kum pham singda lan thaba matamda pepul oiba khristian sing achana Bible singda puraga mokhoina Europe ta sakraga Bible ga sumuda Europe ki mafam khudingda sandoga Protestant Reformation je ko masi horokpani masi ko mokhoina taramdaba tari Protestant Reformation Europe ta ekhoina 15th century 16th century da laiba Protestant Reformation ase masi kaidongdo oiram loidabani haibase masini Bible na hairamadu thungle haibasini aduna nakoi samon description da munne yengbiyo aduga nakoi hena detail gi da mongmadu da pabiu haina ina mayamda appeal tawjari prarthana thokse isragada leibe ipa yam thaga sare dana Bible da hairamba prophecy simo Revelation 9 asima chap sana thungkhre haibase masigi da muthaga chari makha tarakpo prophecy sing nainabdu sunana bor pinabiu taliban pung khudung tasma panai da bor pinabiu Prabhu Jesu imda kurum jari amen.